Hola, hola, Coca-Cola, castelloners, castelloneres, jugadors del castellonense, benvinguts a aquest nou espai que vos patrocina el Club de Futbol Base Castelló Amateur. Fins ara vos havíem enviat el que era l'Asmater, sense escrit al diari on trobàveu tota la informació del nostre equip. Però ara arribarem a vosaltres d'una manera molt més dinàmica, amb aquest estil audiovisual on hem tirat la casa per la finestra. Veieu la taula que ens hem comprat amb les carles, veieu el plasma que tinc darrere, hem comprat aliments i esperem que això servisca per arribar a vosaltres més directament. També volem que vos agradi tot el que hem preparat, hem anat. Tindrem notícies relacionades amb l'actualitat, notícies relacionades amb l'esport, tindrem notícies molt fresques, Lady fa poc que ha mort i nosaltres hem estat ahir. I ara, primer que res, anem a veure el nostre amic Perucho, que com coneixereu balla salsa, i que ha sigut la sensació del lote d'enguany, on allí Risto Mejide està donant-li consells per a que milloren les seues aptituds musicals i fins ara està sent un dels candidats a guanyar el concurs. Anem a veure què tal ho fa, anem a veure què diuen d'ell, com tots sabeu és un poquillo així gracioset i anem a veure què tal ho ha fet. Endavant. Vamos a ver, te voy a hablar primero de ti en general porque creo que hay un consejo que te puedo dar y como siempre, si quieres lo tomas y si no lo dejas. Yo creo que tienes un conflicto muy mal resuelto desde el principio. Tú entraste aquí y quizás mal aconsejado renegaste enseguida del aspecto musical de tu figura, de los musicales. Creo que eso te ha hecho mucho daño. Sinceramente te lo digo, ¿eh? Creo que te hemos estado viendo en canciones que tampoco te pegaban y luego tu performance de esta noche, que tenía mucho que ver además con un número musical, no ha estado a la altura. Creo que además cuando se te ha quitado el conflicto, cuando se te ha quitado el conflicto de tu entorno, cuando tú tenías a alguien a quien enfrentarte, se te ha quitado eso y de pronto has desaparecido, de pronto no estás, de pronto, ¿dónde está Iván? Creo sinceramente que tienes un problema ahora mismo de notoriedad y de posicionamiento. Deberías volver a posicionarte. Tener un posicionamiento claro significa qué es Iván. Antes Iván era el triunfito de los musicales, ahora no sé qué es. Y eso te lo digo de muy buen rollo, ¿eh? Porque hoy en el número que habéis montado aquí con el fogón y la carne y el pescado ahí mezclados, yo sinceramente no sabía muy bien de qué iba Iván. Y eso lo tienes que resolver. Como ya te he dicho, tu número no estaba a la altura y por tanto estás nominado. Si encara estan ahí, si han aguantat fins al final, pues enhorabona a tots. Jo no haver quedat. I te dono un consell, Perucho. Deixa't la música, amante. Bueno, ara anem a veure les declaracions que ha fet José Rodríguez, que ha parlat del tema, ha dit tot el que li ha passat pel cap i ens ha deixat aquestes declaracions. Endavant amb la... PowerPoint! 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 PowerPoint!
Com sempre, magnífiques les declaracions del míster. Ara passem amb el nostre company Laurent Croissant, que està amb el mític jugador Antonio Borg. L'ha entrevistat a la tasqueta on Manolo li ha posat uns quicos molt bons i ha fet aquestes declaracions. Endavant amb la informació. Endavant. Venga. Hola, Matías, estamos aquí con el señorito Antonio Alboc. Hola, señor Antonio, ¿cómo está? Estoy muy bien, gracias, estoy muy bien. Hola, mi tío Alboc, ¿y usted cree que es normal venir hasta aquí, hasta concentrarnos? ¿Eh? ¿A poco un saco de pienso? ¡Ah! ¡Huesito! Ale, señor Alboc, aquí tiene su saco de pienso. ¿Sí? ¿Qué más sí? Haz el favor de pararme las orejas, que de esas sí sordo. Y aquí tiene su saco de pienso. Ale, mantén, ¿tú qué quieres? Ale, pues res, encantada de conocerte. I ahí teníem el mític Antonio Borg, que entrega, lucha, passió, no deixa mai de sorprendre. Però una cosa te dic, Antonio Borg. Deixa't el futbol. I ara anem a l'última notícia del dia, de la mà de la nostra amiga Sara Carbonero, que ha entrevistat a un dels millors jugadors de la temporada, el gran David. Endavant amb la informació. Bueno, Matías, estic haciendo David. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Sara, la veritat que molt bé, molt bé. I jo així, pues, intento un gran any, tota la gent, la mateix, i hem jugat molt bé. La veritat que pues, haguera pogut pujar, però bueno, la gent s'esforça molt per estar on estem. I bueno, pues no ho veig molt negre jo. Ai, Bueno, com t'has trobat dins del camp? i pues mira, se n'acaba d'anar la llum, no? Jo crec que això és perquè el poble no arruixa tot el que tenia que arruixar, Bueno, David, lo que no vaig fer és que jo pregunto una cosa i tu contestes una altra, saps? Bueno, però jo volia parlar d'algo interessant, que t'imagina que ha passat en el Japó, que passa així, I la gent s'ho deu ja de pensar i para pensar-ho, no? Què opines? Jo crec que la gent ha de parlar un O poc. sigui, David, moltes gràcies per atendre'ns. Pues moltes gràcies. Si no vols que parli d'això, pues ale, te busqué un altre, jo m'aniré a casa i au, en Pau i Santa Pasqua, però bueno, era un tema interessant, Tu què opines? Jo, allà tu, Ara, si vols, me dones el teu número de telèfon i quedem algun dia. I jo no, jo no puc fer-ho, que jo tinc nòvia, després me la muntan a Vale, casa. un besito. Jo, Adéu. castelloneres, jugadors del Castellonense, pues això és tot. Des d'ací, des de la informació de l'amateur, esperem que vos hagi agradat, que ho hagueu passat bé. I mira, anem a despedir-nos amb un primer plano de la taula que ens hem comprat, que ja l'heu vista, és magnífica i ja us plasma, recordeu-vos. I bueno, ens despedim amb una cançó que li la dediquem al nostre capità, Antonio Borg, i esperem que vos agrade. You can't touch this. Puestito, 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 I told you, homeboy. Puestito. Yeah, that's how we living, and you know. Puestito. Look in my eyes, man. Puestito, Yo, let me bust the funky lyrics. Puestito. Fresh new kicks. Puestito. You got it like that, now you know you Puestito. wanna move. Out of your seat Puestito. and get a fire girl and catch the Puestito. beat rolling. Puestito. Hold on, pump a little bit and let 'em know it's Puestito. all like that. Like that. Pull a little bit, just don't fall on back. Let 'em know that you're too much, and this is a beat they can't puestito, touch. Yo, I told you. you can't Puestito. touch this. Why you standing there, man? You can't Puestito. touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't Puestito. touch this. Give me a song or rhythm, making them sweat. That's what Puestito. I'm giving them now. They know. You talk about the hammer, you talk about a show Puestito. that's hyped and tight. Singles are sweating so fast, them a white or tape. To learn what it's gonna take in the 90s. Puestito. The charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word because you know. Puestito.
Puestito. Can't touch this. Puestito. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't groove to this, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner, dance to this, and you're gonna get there. Now move, slide your rump. Just for a minute, let's all do the bump. Bump, bump, bump. Yeah. You can't touch this. Look, man, you can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop. Hammer time.